Amuchilande boze Botswana Television zechibakache 8 ndimi yenge malimoyo. Mbili mangenje bijula bagwa kwetau ngeikalanga naro ikhalagadi ngechi yei mu television ne mu radio ye Botswana. Mizano ya Chairman's Cup iwila zubianana. Mbili mangenje advocate Duma Boko bashwa bejula bagwa kwetau mu television ne mu radio kushingiswa ndimi zilinna mushango iyeye. Advocate Boko bakati nshingo iwoyo onolakiza mazwi misulo embuso kupa batho fanilo nentutsi. Happy Moazwi na keleteletswe Smolkai. Jinjira zikanyi za Botswana Television zishiyeyisha Peterson Mukhwati nitishire titangeshi kudaya zishongo Odiha Advocate Duma Boko matangisa kuisikao kuzindimi zezitsuku muku Botswana Television nji radio Botswana Waturusi wa Bubirwa District wati romba mukolwana traditional bio kutishirwa ku hurmente Botswana Tennis Association ngaipata kuya yakao wa wakandirisi Namushi shishazisha monushi sushi shukuru na nyina ngashi udiha Advocate Duma Boko amari kutangisa ku rasikao kuzindimi zizi ne muni television ni shishazi Papa pushihweta shake udiha Duma Boko katika chini shati mwanika awatu atika divodini diyimi na kurasi zimfuno za watu koku inji kutika iridao rivuke muni divudu kojo Shishu chini sharasisini namushi mona haboroni kileteletsi sumuluka ye nji kupangwa Andrek Kololo Chimoche fungwa ya shang Kwan he naka ngoba hente hui Rusukuru rata yemenu aruru kutangisa zindimi zimamuni television nji radio raya Kutishi Carlos si goadi twankwa naro disquesti Botswana Television kwe hanta tswa Fozi kuzi qang odizia ko qobe qamamae atswatswa a television he na ka radio ko hente tseka hoe Botswana ba ko tea masean kham di qeng qawa masa qono seama Kweneng Regional Football Association sa ko ngaka hana qu qiqaqu gwigwin qauma ngum kam nga sitadi ngoba kaisas khusakuru kayam tema qam Duma Boko banqanqizi qizi qeng odizi qobe qamama ziganqiska television kwetse ka hoe qais qizi qobe qamama diskwem ko qiqam ko Boko bamanqisa qaya ais ngumkwe qens khusi ngumkwe ngamko qiqam nga Boko bama nqisa khas zingu dikwan dikarian kwe Botswana mwemkwe sorry Ngisanga ngimngu qiqam kakuru se gaborone kwe xasa kiletleletso somoloka emka Chimoche fungwa ya shang Kwan he naka ngoba hente hui Qaum ay ko qayam ay banga qodis ka ha ayan odis qizi television ko he na karodo ko hente qobe qamama diba Ais ise tankazi qizi hana disa agata ga ko Setswana sa he na ka qisa hente sara qaudi ise she khala kharisa he she Keutiana Boko isimulurisa shimuso kihiso ya iripuo ja ikalanga shakhalagari naro le shei mu BTV le Radio Botswana.
Batswana ba ipaakanyetsa go ipelela boipuso mo pusong e etsha. Ha kgaisano ya Chairman's Cup 2025 ya monongwaga e ategile Harry Kaka ga go labelelwa le ngwaga e heka. Marume me mo pegong e tshwantha gombele ha tshela Botswana ne la bona phithelelo e kyona jaaka ke utlwana advocate Dumaboko ne rola shimusho re kimejerine je re bolwa mogaya ha e bola mo pulong shimusho ye yong ke utlwana advocate Dumaboko a re sheke maikano a gore ga ja tshwanelo ya Motswana mongwe le mongwe le go ba nna ya lezwe le shishupo se se pharologanyo sa Batswana ka kakarezo pulo shimusho ye ine e tshwere phakela mo toropo kgolo ga Borone be a hizo pego ga bodalo ka ke leteletswe so molekai ena le go itsone kgakge Chimo chefungwa ya shango. Kwan he naka ngoba hente hui. La chile le sale le emelona la goroga. La gore go rolo shimuso kihiso ya re kimeja mogaya mo television le sheroma moasha le hatse. Go letelela pharologanyo le kabakanyo ya re kgang je re tuelo gale ja shekgwa le Setswana. Go simolola hombe re kimeja shekgalagare. Shiei ikalanga lenaro re hiswa go bala re kgang shimuso mo Botswana television le sheroma moa. Thabololo ye ke kgakyo ye kyona ya lehatshe ka gore e dile gone re tshwaragano ya batho le go gorisa gore batho ba simolole go ipolela ka ripuo jabo. Re hano gompieno e le dikgato tsa ntlha tsa tshimolodiso ya temogo le tlotlomatso ya diteme le dingwao tse di mo lehatsheng